تمام بینندگان گرامی، امروز من در آلمان هستم. به خاطر اصل خری آمدگی هستم و به خاطر که اصل تازه بخری باید که از پیش زنبورکار واره بخری. اینا wie ist der Nachname? Berger. Frau Berger. Ja, Frau Berger verkauft mehr Honig. Ja, اینجا اومدیم جورا در 50 یورو اصل میگیریم، نگاه میکنیم که اصل ها چه خیلی تازه یا که نه. اصلا دوستای عزیز چند وقت شید با شما نبودم در یوتیوب و بسیاری ها خواهش میکنین که ای برادر در جایی نیستی. دوستای عزیز ما بیشتر در کاربار خودم مشغول هستم و راستی گپ یوتیوب برای ما یک جایی هست که وقتی که بیکار باشم دوستای عزیز کمک اگر کارم نباشه در یوتیوب داخل میشم و در یوتیوب برای شما نوار میکنم دوستای عزیز، فقط به خاطر شما دوستای عزیز. خوب این شما زنبورا رو دیدین. این ویدیو شاید که یک 3 دقیقه باشه یا 2 دقیقه فرق نداره، انشالله که حاضی همی که ثبتش کردم برای شما روان میکنم. خوب اینجا زنبورکارا، اینجا زنبورکان خیلی ما که اولادان زنبورکاری ما زنبور نمیترسیم. این زنبورکای زیبا رو نگاه که ای زنبور اصلا خداوند عزوجل زنبور به خاطر زنبور حتی در قرآن سوره هستک. به همون خاطر دوستای عزیز هر وقتی که میتونین اصل تازه بخرین، اصل تازه برای زندگی شما فایده میاره. اصلا بسیاری ها در کشور ما اصلایی که تازه هم نمیخرن، شو نمیفهمم به خاطر چی. برین از طرف های کوهستان اصل بخرین، برین مردم کمک بکنین تا اینکه مردم بتونن که زنبور از زیاد رواج بدن، چون که زنبور برای باد و هوا، برای درخت ها، برای تمام چیز بسیار مهم است، مهم هستک یا که است. خیلی که شما در مخقول دوستای عزیز اصلا عصبام خیلی تازه هستن، یعنی که دماغم چاق است گفته اون مردک. و همینجا اومدیم زنبورم فکر میکنم که فهمید که من خودم آدم کوهستانم دیگه غمم نداد. اینجا خوب فکر نکنین که فقط ده یشکک داره، یشکاشو در هر جا موندگن. در اینجا مثل تاجیکستان نیست که مثلا فقط در یک جای یشک داشته باشن و این اینجا جورای من که باشه باز هم زنبور هستن. آها اینجا باز هم زنبور هستن، اما فکر میکنم که اینا پیش گلی سادبرگ فکر میکنم. آنت نگاه میکنیم که این صاحب خونه چی ساخته است، فرزندی هم صاحب خونه. Was machst du da? Ich streiche Beuten. Die sind Beuten, ja? Mhm. Für was brauchen Sie die? Ja, da wohnen im Prinzip die Bienen drin. Dann. Aha, diese kleinen, die da sind, ja? Genau. Okay, weil bei uns in Tadschikistan sind ganz anderes, ja? Wir haben größere. Ja, es ist leichter, wenn die klein sind. Gefällt dir einfach diese Imker sein? Ich helfe ein bisschen, aber hauptsächlich macht unsere Mutter das tatsächlich. Also jetzt mal streichen oder beim Honig ernten dann. Aber das macht doch auch Spaß, oder? Ja, doch. Schon. Ja, das finde ich auch sehr gut, wenn man sogar in Deutschland sowas macht, ja. Das freut mich riesig. Ich habe von meinen Kollegen gehört, dass hier gibt ein sehr gutes Honig und dachte mir, okay, ich komme auf jeden Fall, weil ich in der Nähe arbeite. Naja. Schön, ja. خیلی خوب تمام الله باشین همه کسا. خدا نگهدارتون باشه دوستای عزیز. All bisschen. Oh, haben Sie schon? Ja. Hier gibt es. So. Hier gibt es eine Sorte Frühling. Eine Sorte Frühling. Und eine Sorte Sommer. Eine Sorte Sommer, ja. Die sind sehr gut. Ach, meine Kinder werden sich freuen. Wie viele haben Sie denn? 2. Wie alt? 5 und 6. Ach, schön. Das ist naja, das ist ein sehr schönes Alter einfach. Naja, ich gebe Sie jetzt gerade das Geld. Ja. Oh, Frau Berger. Berger. Ja. Ihr habt gesagt 50? 54. 50. Und bitte schön 2. Ach, und Sie liefern auch für Amazon aus? Jo. 3.
Und was hier? Ich gebe sie 5. Ach, das ist... Panjo mit dem Guftaki Panjo. Das ist eine tadschikische Tradition, muss man immer etwas mehr geben. Ja. Nee, das finde ich auch sehr gut. Ja. Einfach Imker sein, das ist für mich einfach ein Traum. Ich möchte einfach in der Zukunft einfach sowas machen, weil mein Vater seit 30 Jahren sich beschäftigt mit dem Honig. Ja, das Vielleicht ist klappt's ja. Man auf kann ja jeden in der Fall. Stadt auch imkern. Das ist ja, nee, ich möchte auf jeden Fall im Dorf oder Ach so. irgendwo am Land wohnen. Ich bin im Land geboren und für mich ist einfach Stadt. Ja, das ist schöner. Na, ich mache das jetzt seit 5 Jahren, ja. Seit 5 Jahren, das ist ja gut. Ich habe mich vorher nicht getraut und dann war ich irgendwann beim Tag der offenen Tür in der Schule und da stand dann ein Imkerstand. Sag ich, wieso verkaufen Sie denn hier in der Schule Honig? Na, wir haben doch eine Imker-AG. Sag ich, kann ich da als Mutti auch mitmachen? Und so habe ich mich dann doch getraut. Ich habe mich Sehr immer gut. nicht getraut. Darf ich jetzt übersetzen? Апаймо гуфтаистадаш ки ман 5 сол шуд ки занбуркор ҳастам ва ҳамин занбуркорӣ мара хела яъне ки маъқул шуд вақте ки дидем ки мардум асал мефурӯшанд. Ja, und es war schwer, ja? Ja, ich bin ziemlich ängstlich. Das ist das Problem. Mein gewesen. Vater hat überhaupt keine Angst. Ja, wenn man das 30 Ja, Jahre aber macht. Ich habe jetzt auch keine Angst mehr. Also wie gesagt, nach 5 Jahren geht das jetzt. Also man Das sich macht daran Spaß. gewöhnen. Ja, Ja, ja. das macht Spaß auf jeden Fall. Ja, ja. Ich freue mich einfach. Ja, Heute ist mein wenn man Tag gelungen. so nette Kunden hat, das ist dann noch viel schöner. Ja, das finde ich, wenn man sowas schon gesehen hat, wenn man schon gehabt hat und weiß, wie schwer das ist, wie viele, wie sagt man, Kraft man hier hinlegt. Und dann versteht man einfach, was das kostet einfach. Und dann wird man nicht diskutieren, naja, warum verkauft ihr so und wir kaufen irgendwo in Geschäfte oder so. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen und heiligen, wunderbaren Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Ja, na dann alles Gute für Alles Ihre Gute, Kinder. Für Sie. danke, alles. Sie auch. Ich wünsche Ihnen noch weiter gesund bleiben in dieser Ja. Krisenzeit. Sie auch. Ja. Tschüss. Tschüss. Асалоро харидем дар 50 евро. Ана ҷурем ки бошен беҳтарин асало. Худо нигаҳдорт бошад дӯстои азиз. Муваффақ бошен. Видеои 7 дақиқарам зиёд шид.